Kajing kulmar kabajur kalami ha ka step jak sandarek unailar ahaja arpuar hakawai ka Weighbride Haribhoi district halor kajing kno bakani ka Weighbride kalalum khajana wa nagi trash nong ki bakit mar lingba kani ka jaka kani kajing kulmar klaja hapreng ka por prabaji hadu kandai baji min step apreng ki pajba ka than bernihan bar ki nong ap khardop karkum ka khubor ki pulit layathu baki nong shong shnong ka than bernihan kin thu biki paj garo kilai tur pajba shakani ka jaka thomar halor ka jinglum khajana ki kali kit mar jong ki trash nong layathu bahakane ka jingkulmar uba Johny Nongrum uba trei hakane ka khrdop ubreiru unonge le kai kura ba pauna amjok ka jala bar unonge lam ka KSU ulakta akti yewe utraish nong uba kerteng udurga tamang hadu bula min sau jur bat haban pinkin no yu usha hospital hindre da ka jingpoi kloy ki pure chakane ka jaka kila la ban tela kam ka jingkulmar bar kila kyam no yu ba Johny Nongrum yu bala pin kan ria mar shanong po police station ban pelong ka jing token dala ada betul kemut ka Hadien pat tu bahasa Syok bahasa Ayub tu Hadien bidon bahi nasib dia poi nela poi terus pagi poi cepat bah nela poi bah betul tu pentip sengi ni pentip sengi tinggi orang yang kawan Hadien nasional ini tu gila berpengendang gila berpengendang tu ada Hadien tu ada Jingiakynad jadi baik beki tinggi alam sport sana sport sana lah DI apa nak yang bahi nasib jom itu kena bahasa Syok tentang ada kerja tokit karena so deploy magistrate dan additional DSP additional SP additional DSP deploy lah tentang hak hak sport tak tanpa tidak terjadi dokter